sikapin marketing at kanyang journalo at wakban Haji Kren. Barok nila tipot bakad ni kaday kasli kabathado. Bangin penlong ya ke public meeting. Kaniki election. Kabat salong kasipo. Dengan mai kumali sukan poy baik sepatang. Pitip na pitip kababala yang akalong banhado arajar lai. Bangayala election ningkong. Hado udaw arbulay. Ubing edep kila election githeput arpunyo tarik. Bat kanyubut artarik. Kanili kasin kabadengkong baka election commission. Kaailat ia kipat ba jong kasoyong kasensi. Bakin ia penpau sundon. Ia kajimbun klik beriu. Kata kalau mapai siya katay kaliang. Bat siya kane kaliang. Ikumba ka election commission. Kalayannya ukli ilpa mentaga janwit. Bat mga nagro-yapi, habang apay itay siyatay, imatang marsiteng lukakli-briw kamdon. Kabamot lati kinang ilajop lepan. Lati kinabang ijop, da kabadon burong, mentaga kendi. Nganta kabaar, kabangakwapan ong kalong, kita'y kiprolok jongi ng teng silyang, kirurang ba kilaya ay jingkren, talmahimat bankren penkut, si ay da ilukang lidan. Bagi haka party, kamtam ka national party, nidapot bahaya ka kendon, ban ay jingkren. Opun hibat penkut kadewan long dak kilindar ke bakam hajrong joka parti rei kabat pela kolom bagi ki perok ke bayakan bas u presiden lamba auladem Haji Kren sitai mama amesing maka idai sepal presiden jong kate ke parti ke beli Kabonong, ya ayah kali kelmari bomnai buyok laisen, laya besar. Kalam buyok laisen, sinyak timur ya kakali pipi, kaya kabanjir. Kamsau, repek umadu prestun, bat umas ngamha, ni buyok laisen ngadudali. Teptopnya kali ini betik haduk has station nanti yang bolong. Renya kiwai dengan tip syuk kari kebencian. Tip poinnya mantai sosilong dong batai syuk. Dengan penong yang bikin patpak bayi. Jong ibadeng samlin. Katne dari bau hajar ngut piandon. Tongin yang miknane. Da ka mensem kabas kem hakabah ka sipau tarik lasai lade hindai tarik sipau tarik ngin nempenlena watang iwe rubibu pet sibe dengan wai kejelang yok pile wai palat yok pile syat palat yok kediak yok kengketi kejat yok melalui tebut horki baudang pencai-cai halade aduk mapitpoy haye ngasem dakabasuk dakabasain nanta lasiki panderu mi dan step kumalaong kinikirorang ba banlay tebut na kabenta ibadeng samlin nanta ngasiperken mausu Bernew MLA Madan Bulong Jangi Ulalong Presiden Joka PDF Rengkat Badiba Aspicios Umadew General Secretary Barim Jong ka PDF Nganeto Yapi Haden Magyadep Syongka Hakan Rew Tarik Porsau Bace Hantai Hasilong Nilayolong Kawai Barhabang Yalong Kawai Ninang Tlan
ngakali kini kerembak kapasyo balete bapinajon siya UDP kiong upaya bomskem ukolong jog kanyeng bomskem nakatagadaw kiong anime kenat kadahalay John kayeng NPP imat pagkemtew hadong sapaw malar kolong nae banyo kum kade ka parti kabaar kiong kirurang ba hoy kade kajig sisa ba ka parti UDP imat yadon lidar buot palat siya sit siya dat siya surut man kaski man kabit Bito itaw siya. Today katakadaw kabapalong bagi MLA Badon Murom, ki parti ki Badon Murom, ki bakwa Badjon hakabakatu, ki Pechwa yakalongin loksem, kabakumno, ka parti kabakumno, baka ay kanong rimjongka. Katakan di kabapalong bagi nawan siya ka parti NPP. Nganya to syusyu yapi haden ka kalay tarik imat dangbun kiban madjon bani dangbun kiban madjon bani nakadama kwa ban pedisyur yapi way payway what bakalati Wat bakalati ngamar baka parti ke jongi kan nangbun pa akakli jongki MLA bagi nangbun pa syusyu omtang hambe kalaya rehakan North Eastern State jongi Barokawi bila mo mundur UCM wala friend na katokaski katokijingjia kabaskausi hantay habo Impal Hamanipur don bot bangidon hantay ki MLA NPP hanyawot ki araplem banyada yang ikut sama jongi ki bapule hatatay kejala hatokli sendikiway parti Mano kay Badon hantay tangi kerteng UDP rumlon ikerteng iway kay parti rumlon mabatip ini rekdekan ngaong UDP ka parti NPP North Eastern State Ngia don ki MLA jongi lada don na preng jongpi kilongye kilongsem ki bapa pule lase siya Arunachal Pradesh siya tay Nagaland siya tay Mizoram siya tay sa po Impal siya po Manipur lane hapo Assam ken mau ka parti NPP ka don kinongtrey hangka nganong inyo kung kataga parti Nantangong syusyu ya bisa kaway hadel hiru idon ka office kabaskem ka office kabag kinongtrey kidon madgas ni hantay baka kerteng kejaka kabadon ka office cumi niong New Delhi North Avenue kata kadon ka office cumi lada don ki parolok ki bekedu jinge kadantay hasorba Delhi ka NPP kadon Nano ko tipay babi ninyo kung kani ka parti kaba urisot yung kaboskem but ang tang urisot kabarenda yung ka kakot sa dudali hinyo na kaba kung kani ka parti kapan ong ipi kong inyam ni nangli daka mensim kaba kut jemut Bakhaptam piayo menta ya kane kecinggalan hapdeng ki artli kini ki parti namar haka bakhadu kacingele kalau kini ki art parti mangi bakitai satai nagwa ban ong yapi menta kaketli sngabha yad bet sekmat ay kaput kabadon burong Baginyo iya kacing jokru kabadon murong namba ninpoy haka arbolay tarik haka kakalay tarik kasi nyobod
arpo kendai ngut ki MLE Jongi. Kata-kata nakwa ban ong ya bi ngai keren syuk yaki development ya karoi kapar kakular kabingai man kacaka kabingi pelong yaki area meeting keleng-keleng ngilaya drolut yaki dur kitar ngilaya onglot ru baki pai ba no koyong tindai ban blak bakalenti hakane ka kelip mat ka bamenta namat kelatuj karoi kapar kini kisan sem gibalik bat kanang tuj siu-siu ya kini kinasan sem gibanwan ar hajar ar pulai hadu ar hajar ar pokra kabakadu swabangan syong ini pertalang sa sipin pat hakakon apnan om mga kundi apnan om mga kundi sa om opiyakakon ngan om mga ipimenta bombet 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 disutu abong bombet sasifin laifin lawat bombet